Kalebu agiye kurangiza, Kalebu alipotaka kuaga dunia, ninje twari kumwe njyenyine, tulikuwa pamoja nami peke yangu. Murabizi ko Kenyatta ntago bemera ko abantu bose baguma hapo. Najua Kenyatta hawakubali watu wote kuwa hapo. Mutima warambwiye ngo nimufate mukikiri. Moyo uliniambia nimlee. Mwanya muto cyane. Kwa muda mfupi sana. Birakunda. Kakubali. Akandeba. Ananiangalia. Ndamusezera. Nikamwaga. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Amen. Ibyo nongeraho ni ibi yatangiriye avuga ko kumfura yacu umukobwa yitwaga Erika. Kwa mzaliwa wa kwanza alikuwa anaitwa Erika. Namushinguye ndi njyenyine. Nilimuzika nikiwa peke yangu. N'ababyeyi ntabo twari kumwe. Hata wazazi hatukuwa pamoja nao. Sibyo uriya muramu wanjye twari kumwe icyo gihe. Isipokuwa tu shemeji yangu tulikuwa naye. Kandi n'ubu turi kumwe. Hata sasa tuko pamoja naye. Icyo gihe ndibuka mu bantu twari kumwe niwe twari kumwe. Nakumbuka wakati huo mtu huo ndio tulikuwa pamoja naye. Rero kuba uno munsi dushingura Kalebu turi kumwe. Kwa hiyo siku ya leo tukiaga Kalebu tukiwa pamoja naye, nibyo byandishije cyane, nakuriye amateka, nakuriye uwo munsi. Hayo ndio nimesababisha nilie, nilifuruta historia hiyo, hata nikavuruta siku hiyo. Ibya Kalebu we twarabanye, twakoze ibishoboka byose nk'ababyeyi. Kalebu tumeishi naye, tumefanya iwezekanavyo kama wazazi. Iwe nta deni numva mufiteho. Yeye sina deni ambayo najihisi ndani yangu. Ariko ayo mateka niyo yandemereye. Lakini historia hiyo ndiyo imekuwa ngumu kwangu. Uwo mwana yapfuye afite amezi 7 n'igice nawe. Mtoto huyo naye aliaga dunia akiwa na miezi 7.5. Yari imfura yacu y'umukobwa. Alikuwa ni msichana, alikuwa ni mzaliwa wa kwanza. Kalebu nawe yapfuye afite amezi 7 n'igice. Kalebu naye ameaga dunia akiwa na miezi 7.5. Ari imfura yacu y'umuhungu. Na yeye ndiye mzaliwa wa kwanza kijana. Umukobwa yapfuye muri 2013. Msichana huyo alikufa 2013. Uyu yapfuye muri 2023. Huyu naye ameaga dunia 2023. Urumva umwaka wa 13. Nasikia mwaka wa 13 no wa 23 na mwaka wa 23. Ntabwo ari imyaka yambereye myiza. Si miaka imekuwa nzuri kwangu. Ubwanjye nabonye ko yagiye nko mu masaha, byageze nko mu masaha 4, mbona ko tutakiri kumwe na Kalebu. Aliaga saa 2 lakini kitu saa 4 niliona hatuko pamoja na Kalebu. Ariko ngerageza kwihangana no kwihanganisha madam. Nikajaribu kuimarika na kumuimarisha madam. Rero kuko yabivuze tworondogora. Kama vile amesema tunaweza poteza muda. Kuko dufite byinshi cyane twavuga kuri Kalebu. Tuna mengi ya kumzungumzia Kalebu. Kalebu yaraje mu muryango wacu tumwishimiye. Kalebu alikuja katika familia yetu tukimfurahia. Hari byinshi twari ko dutegura kubwa Kalebu. Kuna mengi tulikuwa tumemwandalia Kalebu. Hari byinshi twavuganaga na mushiki wiwe Mignon. Kuna mengi tulikuwa tunazungumza na sister yake Mignon. Tuzakora kuri birthday yiwe. Tutafanya kwa birthday yake. Ndetse na mushiki wiwe. Hata ya sister yake. Urumva rwa rugo rufite ibyishimo. Ilikuwa ni familia ya furaha. Twari dufite ibyishimo mu rugo. Tulikuwa na furaha nyingi katika familia. Mushiki wiwe avuganga ibyo adashoboye ko musaza we azabikora. Sister yake alikuwa anasema yale ambaye hawezi kaka yake atayafanya. Ndibuka muri iryo joro ryo kuwa mbere. Nakumbuka katika usiku huo wa Monday yacikanye. Aliaga dunia. Mwakanyina ndasenga. Mbia mama nikaomba. Ndamubwira Kalebu ntabwo wadusiga. Nikamwambia Kalebu usituache. Urabizi ko dugukunda. Najua tunakupenda. Umutima wawe ndanze kugenda. Nakataa moyo wako usiende. Ariko Imana iramundusha imbaraga. Lakini Mungu akanizidi nguvu. Rero shimiye abantu bose bage. Gitunyashima imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Nachosababisha nimshukuru Mungu mbele za watu na mbele za kanisa. Nuko Imana yari yarampaye umwana. Kwa sababu Mungu alikuwa amenipa mtoto. Kalebu namusengeye igihe kinini cyane. Kalebu nimeomba siku nyingi sana. Ngira Imana ngo izampe umwana. Kamwambia Mungu, Mungu nipe mtoto. Imana impa umwana. Mungu akanipa mtoto. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ikindi kinejeje cyane. Kingine kinachonifurahisha sana. Ntabwo nashinguye imfura yanjye.
mimi sijamuaga ama sijamzika zaliwa wa kwanza wangu. abandi bagiye kumushingura nari ngwaye sinari meze neza. Wengine walienda kumzika, mimi sikuwa vizuri, nilikuwa mgonjwa. Ariko Karebu shima Imana kuko namuherekeje. Lakini Karebu nashukuru Mungu kwa sababu nimekuja kumsindikiza. Imana yumve ko nyishimiye cyane. Mungu asikize, nimemshukuru sana. Twitinda ya Karebu ndagira vuba. Nipokuwa mjamzito wa Karebu nitafanya kwa haraka. Nukuri byari bisanzwe nk'izindi zose. Ilikuwa kama kawaida kama zingine zote. Ariko ku munota wa nyuma, lakini kwa dakika ya mwisho abaganga barambwira ngo Karebu aragwaye. Madaktari wakaniambia Karebu ni mgonjwa. Karebu akagwaye. Karebu akazaliwa akiwa mgonjwa. Ariko muri ubwo bugwayi ntigeze atakaza ubwenge. Lakini kwa ugonjwa huo wote hajapoteza fahamu. Imana ihabwe icyubahiro. Hiyo namshukuru Mungu, Mungu apewe sifa. Karebu baramuvuye. Karebu ametibiwa. Yari ari uruhinja. Alikuwa mtoto mchanga. Ariko yari afite ubwenge bwinshi cyane. Lakini alikuwa na hekima kabisa. Icyo ngishima Imana ishimwe. Hiyo namshukuru Mungu, Mungu asifiwe. Karebu yaranejeje minsi twabanye. Karebu alimfurahisha kwa siku tuliishi naye. Yaradusekeraga. Alikuwa anatuchekea. Njye nibwira ko umwana turi kumwe. Mimi nikajihisi mtoto tuko pamoja. Ndasenga. Kaomba. Fata ibihe byo gusenga. Kachukua muda wa kuomba. Sengera Karebu. Nikamwombea Karebu. Mu rugo dufata igihe turasenga. Nyumbani tukachukua muda wa kuomba. Twe tukagira ngo ndabona ubugwayi yavukanye. Sisi tukajihisi ugonjwa huu ambao amezaliwa nayo ngo buzashira akire tubana. Ataishi, atapona, tuishi pamoja naye. Mu byukuri muko yaragwaye ntago wamubonaga mu maso ngo ubone ngo aragwaye. Kiukweli ukimwangalia kwa macho huku unadhani yeye ni mgonjwa. Wagiraga umuntu muzima. Unadhani ni mtu mzima. Kubera ko arafite ubwenge buzi. Kwa sababu alikuwa na hekima nzuri. Ariko lakini bukeye bwaho Imana iramukunda. Pokucha Mungu akampenda zaidi. Imana iramwisubirana. Mungu akajirejeshea. Shima Imana ko yari yarampaye umwana. Namshukuru Mungu kwa sababu alikuwa nimenipa mtoto. Imana yumve ko nyishimiye cyane. Mungu asikie, nimemshukuru sana. Ndayishimiye cyane ibyo. Namshukuru sana, Mungu asikie. Ikindi nshimiye Imana. Kingine namshukuru Mungu. Nari narahize imihigo ntwite. Nilikuwa nimeweka nadhiri nikiwa mjamzito. Ndavuga ngo Imana ni umwana. Nikasema Mungu akinipa mtoto. Zashima aho nagiye nsengera hose. Nitashukuru mahali nilienda kuomba. Narabikoze. Nilifanya hivyo. Usibye hamwe nagiye gushima nsanga batajye bemera ko abana binjira Kiambu. Isipokuwa tu mahali nilienda Kiambu, kwa mlima wa Kiambu, watoto hawakubaliwi kuingia. Barambwira ngo ntibajye bemera impinja. Wakaniambia hawakubali watoto wachanga. Ariko handi nayishobonera hari. Lakini mahali kingine nilifika, nilishukuru. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mungu apewe sifa sana. Imana ibyumve ko nyishimiye. Mungu asikize, nimemshukuru. Muri uku kwezi kwa 12. Katika mwezi huu wa 12. Nafasha amasengesho mu rugo. Nilichukua maombi nyumbani. Ngafata babana. Nachukua watoto hawa. Nundi tubana muhira hariya. Kuna mwingine tunaishi nyumbani. Turasenga cyane. Tukaomba sana. Njye nibwira ko ari Karebu ndi gusengera. Mimi nikajihisi ni Karebu namuombea. Kumbe ninjye wisengeraga. Bali ni mimi nilikuwa najiombea. Mu busanzwe mu buzima busanzwe. Katika maisha ya kawaida. Ngira amarira menshi cyane. Mimi ni machozi nyingi kabisa. Ako Karebu narayabuze. Lakini kwa Karebu nimekosa. Narayabuze. Nimekosa. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Numvaga yuko nilikuwa najihisi kwamba norira ariko narayabuze. Nikitalia lakini nilikosa. Ahubwo numvaga n'abantu bari kure bari kunsakuriza. Bali nilikuwa nasikia wale wanalia, wananipigia kelele. Nja kubitahura mbona ari amasengesho twasenze. Nikakuja kugundua kwamba ni maombi ambayo tumeomba. Hageza umutima uranyangira usanga pastor iriya ku musozi. Lipofika siku hizo nilimkuta pastor katika mlima wa Mala. N'abasore bacu bamusengera. Na vijana wa kanisani waimbaji. Tujana Karebu. Tukaenda na Karebu. Turasenga. Tukaomba. Urumva ko ninje masengeraga. Nilijihisi ni mimi tulikuwa tunaombea. Kubera ko nabonye amatokeo yabyo nje. Kwa sababu nilikuja kuona matokeo yayo nyuma. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ko ariko yabishatse. Kama vile amependa.
Ikindi ndashimira abantu, Kingine nashukuru watu, cyane cyane ndashimira abashumba bacu. sana sana nashukuru viongozi wetu. Mu by'ukuri Imana ibaha umugisha. Kiukweli Mungu awabariki. Bambaye hafi kuva mbyara Kalebu. Walikuwa karibu nami tangu nilipojifungua Caleb. Abashumba baje mu masengesho tukabana. Viongozi wakienda maombi tunakuwa pamoja nao. Imana ibaha umugisha cyane. Mungu awabariki sana. Bageze mu rugo bakansengera. Alifika nyumbani wakaniombea. Bagasengera Kalebu. Wanamwombea Caleb. Twasubira kwa muganga akatubwira Kalebu nta kibazo afite. Tukirudi hospitali wanatuambia Caleb hana shida yoyote. Imana ibaha umugisha. Mungu awabariki. Aba mama ba mu rusengero rwacu. Wamama wa kanisani kwetu Baranyishimiye mbyara. waninifurahia nilipojifungua. Baransura. Wakanitembelea. Bishimira umwana wanje. Wakafurahia mtoto wangu. Ndavuze ngo Imana ibaha umugisha. Asema Mungu awabariki. Imana yongera ibaha umugisha mwinshi. Mungu awabariki tena. Kuri ibyo byose Kwa hayo yote ndumva narondogora. bila kuponda muda, Ikindi nshimiye Imana, kingine nashukuru Mungu. papa na mama babaga muri Kongo, Baba na mama walikuwa naishi Kongo, ariko ejo bundi baraza. lakini juzi wakaja. Twabanye ku birori bya Kalebu. Tumekuwa pamoja nao kwa sherehe ya Caleb. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Imana yumva ko nyishimiye. Mungu asikie nimemshukuru. Shimiye abantu mwese mwicanga Nashukuru watu nyote mliokaa hapa mwaje kudufata ku mugongo. kuja kutufariji. Imana ibaha imbaraga. Mungu awape nguvu. Naje ndabashimiye cyane. Nami nawashukuru sana. Nshimiye abantu bose batugereye mu rugo. Nashukuru watu walipofika nyumbani. N'abantu badusengeye. Na wale waliotuombea. Ntacyo twubaha. Hatuna cha kuwapa. Bagiye mu gikoni. Walienda kwa jikoni. Batekera abantu. Wakapikia watu. Imana ibaha umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Mwaradufashije uko mwari mushoboye. Metusaidia vile mlipoweza. Caleb agiye kurangiza. Caleb alipotaka kuaga dunia. Ninje twari kumwe ngenyine. Tulikuwa pamoja nami peke yangu. Murabizi ko Kenyatta ntago bemera ko abantu bose baguma hano. Najua Kenyatta hawakubali watu wote kuwa hapo. Mutima warambwiye ngo nimufate mukikiri. Moyo uliniambia nimlee. Mwanya muto cyane. Kwa muda mfupi sana. Birakunda. Kakubali. Akandeba. Ananiangalia. Ndamusezera. Nikamwaga. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Murambabarira nibagiwe gato. Mtaniuria radhi nimesahau kidogo. Ndashimira umubyeyi wacu duturanye mu gipango ari wo nyiri mazu. Nashukuru mzazi wetu mwenye nyumba ambao mahali tunaishi. Mu by'ukuri Imana ndamushimiye cyane. Namshukuru sana. Yatubaye hafi kuva ndi Kenyatta. Amekuwa karibu nasi tangu nilipokuwa Kenyatta. Yarangemuriraga. Alikuwa ananitembelea. Akanzanira ibiryo ku bitaro. Niniletea chakula hospitali. Ngeze mu rugo. Nilipofika nyumbani. Yarabyukaga akaza kuntekera igikoma. Alikuwa anaamka ananiletea uji, ananipikia uji. Caleb atangiye kurya akantu. Caleb alipoanza kula kitu. Uriya mu mama niwe wazaga kumutekera. Mama huyu ndio alikuwa anakuja kumpikia. Akaza mu gikoni ngasanga kambwira ngo dutekere Caleb. Anakuja jikoni ananiambia tumpikie Caleb. Na nubwo amwitwaga ngo Caleb yaravugaga ngo mutumishi. Alikuwa anamuita mtumishi. Ngo arashaka gutekera mutumishi. Anataka kumpikia mtumishi. Ahubwo nubishije apotre bivuga numva birankanga. Nisikia mtume amesema mtumishi nikajihisi nimeshangaa. Uriya mu mama yamwitaga mutumishi. Mama huyu alikuwa anamuita mtumishi. Uriya mu mama Imana imuhumugisha. Mama, Mungu akubariki sana. Imana imuhumugisha mwinshi. Mungu akubariki sana. Yanyitayeho ndi mu bitaro. Amenijali nikiwa hospitali. Tube mu rugo twitaho. Nyumbani akatujali sana. Hari n'umugenzi we bazanye hariya. Kuna jirani wamekuja pamoja naye. Abo bose baransura. Hao wote walikuwa wananitembelea sana. Nukuri ndanezerewe. Na furahi. Imana ishimwe kandi mvuko nishimwe. Mungu asifiwe na Mungu asikize shukrani zangu. Bwana asifiwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nagize ngo tuzamure Imana icyubahiro. Najihisi tumpandishie Mungu tukufu. Yego twese no gushima Imana. Sote ni kumshukuru Mungu. Mwijoro twaravuganye na madamu. Siku tumezungumza na madam. Reka duhuze amagambo tuzashima. Tuzungumze kwa maneno ambayo tutakuja kushukuru Mungu. Turavugana tukazungumza mashimwe yacu. Shukrani zetu. Rero ayatambukanye ayavuze byose nibyo twaganiriye. Haya yote yamezungumza ni yale tumezungumza naye. Ariko mfite ibindi bike yanongeraho. Lakini kuna machache nitaongeza. Ibyo nongeraho ni ibi yatangiriye avuga ko
kumfura yacu umukobwa yitwaga Erika. Kwa mzaliwa wa kwanza alikuwa anaitwa Elika. Namushinguye ndi njyenyine. Nilimuzika nikiwa peke yangu. N'ababyeyi ntabo twari kumwe. Hata wazazi hatukuwa pamoja nao. Sibyo uriya muramu wanjye twari kumwe icyo gihe. Isipokuwa tu shemeji yangu tulikuwa naye. Kandi n'ubu turi kumwe. Hata sasa tuko pamoja naye. Icyo gihe ndibuka mu bantu twari kumwe niwe twari kumwe. Nakumbuka wakati huo mtu huo ndio tulikuwa pamoja naye. Rero kuba uno munsi dushingura Kalebu turi kumwe. Kwa hiyo siku ya leo tukiaga Kalebu tukiwa pamoja naye. Nibyo byandishije cyane, nakuriye amateka, nakuriye uwo munsi. Hayo ndio nimesababisha nilifuruta historia hiyo, hata nikavuruta siku hiyo. Ibya Kalebu we twarabanye, twakoze ibishoboka byose nk'ababyeyi. Kalebu tumeishi naye, tumefanya iwezekanavyo kama wazazi. Iwe nta deni numva mufiteho. Yeye sina deni ambayo najihisi ndani yangu. Ariko ayo mateka niyo yandemereye. Lakini historia hiyo ndiyo imekuwa ngumu kwangu. Uwo mwana yapfuye afite amezi 7 n'igice nawe. Mtoto huyo naye aliaga dunia akiwa na miezi 7.5. Yari imfura yacu y'umukobwa. Alikuwa ni msichana, alikuwa ni mzaliwa wa kwanza. Kalebu nawe yapfuye afite amezi 7 n'igice. Kalebu naye ameaga dunia akiwa na miezi 7.5. Ari imfura yacu y'umuhungu. Na yeye ndiye mzaliwa wa kwanza kijana. Umukobwa yapfuye muri 2013. Msichana huyo alikufa 2013. Uyu yapfuye muri 2023. Huyu naye ameaga dunia 2023. Urumva umwaka wa 13. Nasikia mwaka wa 13 no 2023 na mwaka wa 23. Ntabwo ari imyaka yambereye myiza. Si miaka imekuwa nzuri kwangu. Gutakaza imfura zibiri, kupoteza wazaliwa wa kwanza wawili. Nje nabyitse nkaho bari impanga kuba bahujije iminsi yo gupfa. Mimi nimejihisi ni kama mapazi kwa sababu wamekutana siku za kuaga dunia. Umwe yarafite amezi 7 n'igice, undi apfuye afite amezi 7 n'igice. Alikuwa wote walikuwa na miezi 7.5. Imyaka imwe. Miaka ni kama moja. Hari mu mezi amwe nkaye mu kwa mbere. Ilikuwa ni mwezi kama huyu wa Januari. Rero ni nkaho nabuze impanga. Kama nimempoteza mzaliwa wa kwanza. Ndi hano kuri kilio cha Kalebu. Nikiwa hapa katika matanga ya Kalebu. Ndi no ku kilio cha mushiki wiwe. Ni kama kilio ama ni kama matanga ya sister yake. Ariko izaneje nuko twabashije kumushingura nka familie ico gihe. Lakini mama wiwe ari muri koma. Kilichonifurahisha ni kwamba tumemsindikiza kama familia. Wakati huo mama azambaza kenshi uko yasaga. Hata hakumuona kwa sababu alikuwa mgonjwa. Ananiuliza zaidi alikuwa anafananaje. Ndibuka gusa ko namuza nibwo yari muri komanda mumwereka. Nilikuja tu nikamuonyesha vile alikuwa. Alikuwa mahututi. Lakini hakumuona, alikuwa mahututi. Ariko reka dushimira Imana ko ikora ibyishaka. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu anatenda vile anataka. Rero kuba yaratwaye imfura zanjye zombi. Kiwa ameibeba wazaliwa wa kwanza wawili wangu. Ndazi ko abari nyuma ari benshi. Najua walio nyuma ni wengi. Rero icyubahiro kibici Imana. Kwa hiyo utukufu iwe ya Mungu. Ndavuga ku munsi ndarashimira abantu badufashije. Bado kushukuru watu waliotusaidia. Ndavuga ku munsi wa nyuma, ijoro rya nyuma cyangwa se kuwa mbere n'ijoro ryose. Nitazungumza usiku wa mwisho. Yabaye umunsi muremure kuri twebwe. Ilikuwa ni siku refu kwetu. Ndetse kubera ubwoba nari maranye iminsi nahamagaye abapasteri. Hata kwa uoga nilipamagara inshuti kugira ngo baze tubane mu kumugwaza. Kwa uoga nilikuwa nao wa siku nyingi, nilipigia watumishi wa Mungu hata marafiki wakaja tulale pamoja. Ndashimira Pastor Butoto. Namshukuru Pastor Butoto. Walikuja na Nkuruziza usiku. Ndetse na Shabeza na ndugu huo bangezeho mu ijoro ryo kuwa mbere kuko yaje gucikana mu gitondo saa 2. Walinifikia ijoro ryose twari kumwe. Walimfikia usiku wa Monday, alikuja kuaga dunia saa 2 asubuhi. Rero bene data, kwa hiyo ndugu zangu, nanje muri iriya joro sinzabibagirwa. Mlikuwa pamoja nami usiku huo, sitawasahau. Yacikanye saa 2 ariko ngewe ubwanjye nabonye ko yagiye nko mu masaha byageze nko mu masaha 4
mbona ko tutakiri kumwe na Kalebu. Aliaga saa 2 lakini kitu saa 4 niliona hatuko pamoja na Caleb. Ariko ngerageza kwihangana no kwihanganisha madamu. Nikajaribu kuimarika na kumuimarisha madam. Rero kuko yabivuze tworondogora, Kama vile yamesema tunaweza poteza muda. kuko dufite byinshi cyane twavuga kuri Kalebu. Tuna mengi ya kumzungumzia Caleb. Kalebu yaraje mu muryango wacu tumwishimiye. Caleb alikuja katika familia yetu tukimfurahia. Hari byinshi twari ko dutegura ku bwa Kalebu. Kuna mengi tulikuwa tumemwandalia Caleb. Hari byinshi twavuganaga na mushiki wiwe Minyoni. Kuna mengi tulikuwa tunazungumza na sister yake Minyoni. Tuzakora kuri birthday yiwe, Tutafanya kwa birthday yake, ndetse na mushiki wiwe. hata ya sister yake. Urumva rwari urugo rufite ibyishimo. Ilikuwa ni familia ya furaha. Twari dufite ibyishimo byinshi mu rugo. Tulikuwa na furaha nyingi katika familia. Mushiki we yavuganga ibyo adashoboye ko musaza we azabikora. Sister yake alikuwa anasema yale ambaye hawezi kaka yake atayafanya. Ndetse ntitwamufataga nk'umwana w'amezi 7. Hatukuwa hari ibyo twategura, hari ibyo twavugaga, twamubona nk'umuntu mukuru. Tulikuwa tunamuona kama mtu mkubwa, si mtoto wa miezi 7. Ariko Imana yamukunze kuturusha. Lakini Mungu amempenda kutuliko. Ndibuka muri iryo joro ryo kuwa mbere, nakumbuka katika usiku huo wa Monday yacikanye, aliaga dunia. mwakanyina ndasenga, niliambia mama nikaomba, ndamubwira Kalebu ntabwo wadusiga. Nikamwambia Caleb usituache. Urabizi ko tugukunda, najua tunakupenda, umutima wawe ndanze kugenda, nakataa moyo wako usiende. Ariko Imana iramundusha imbaraga, lakini Mungu akanizidi nguvu. Rero shimiye abantu bose bageze hano. Nashukuru watu waliofika hapa. Hari abantu badusuye by'ukuri twahuraga mu nzira nkabona ko batananze. Kuna watu ariko ejo bundi Kalebu atambutse, nabonye abantu benshi, amasura y'abantu benshi mu rugo. Niliona watu wengi, sura nyingi katika nyumbani. Ndishima, ndakomera, kafurahi, nikaimarika. Rero abantu bose badusuye mu rugo turabashimiye. Kwa hiyo watu wote waliotutembelea nyumbani tunawashukuru. Abaduhamagaye turabashimiye. Waliotupigia tunawashukuru. Abatubaye hagufi badusengeye. Wale waliotuombea, wale waliokuwa karibu nasi. Abashumba nkuko madamu yabivuze. Viongozi kama vile madamu amesema. Uruhare rwanyu twararubonye. Mkono wenu tumeiona. Ija kuba ari kubw'imbaraga cyangwa se kubw'ibindi tuba Kalebu taba yadusize. Ingekuwa ni kwa nguvu zetu Kalebu hangetuacha. Pastor Benjamin yaraduhamagaye kenshi, yaradusengeye kuri telefone. Pastor Benjamin ametuombea, ametupigia simu, amefanya iwezekanavyo. Iyo bija kuba kubw'imbaraga ntiyari kuducika. Ingekuwa ni kinguvu ya kinadamu ya binadamu hangetuacha. Rero abantu bose, kwa hiyo watu wote, cyane cyane familia kwa data bukwe, familia ya baba mkwe, muzee na mukecuru bari hano, mama na baba wako hapa. Kalebu avuka mzee yari hano, mukecuru yarataraza. Kalebu alipozaliwa mzee alikuwa hapa, mama alikuwa bado hajaja. Ibyo twakora byose twajaga inama. Yale yote tulifanya tulikuwa tunaenda ushauri. Baradusura kenshi tukaganira. Kwa tutembelea tunazungumza. Tukababwira ibyo dutekereza bakatugira inama. Tunawaambia yale tunafikiria, wanatupa ushauri. Ndetse n'amasengesho menshi, hata na maombi mengi. Kavuga ngo Imana wenda arashaka kutumva yanje ariko ikumva y'abasaza. Niko nadhani Mungu kama hatasikia yangu atasikia ya wazee. Uko tubizi abasaza ba ruguru barasengaga Imana ikabumva. Sababu wazee wako juu walikuwa naomba na Mungu anawajibu. Kumva ayange wenda Imana inashobora kutagira ariko aya muzee na mukecuru. Lakini nilikuwa najihisi yangu kama Mungu hatasikia atasikiza ya mama na baba. Azagira icyo akora ku bwa Kalebu. Atafanya kitu kwa ajili ya Kalebu. Ariko ayo masengesho Imana ntiyayirengagije. Lakini maombi hayo Mungu hajayapuzia. Turazi ko hari kizakora mu muryango wacu. Najua kuna kile atatenda katika familia. Rero no kwibagirwa abantu benshi. Na hiyo naweza kusahau watu wengi. Ariko familia Muhinda, familia yetu, mwambaye hafi, Imana ibahe umugisha. Niko karibu nami, Mungu awabariki. Ababaye mu gikoni, ababaye wale walikuwa service nyinshi kuvuga ngo tugere kuri uyu munsi. Kwa service ili tufikie siku ya leo, unajua kuna mengi yanaombwa. Umuntu wese wagize icyo akora Imana imuhe umugisha. Yeyote aliyofanya kitu Mungu ambariki. Kandi mwakoze no kuduherekeza. Na mmefanya vema kuja pamoja nasi.
kuba twicaranye hano biraturema cyane. Kukaa pamoja nanyi hapa inatuimarisha. Rero reka nsoze nshimira madamu. Kwa hiyo acha nimalize ningemshukuru madam. Muzukuri yarasenze kundusha. Aliomba kuniliko. Umuntu nakurusha ikintu uzabyemere. Mtu akikushinda kitu kubali. Ye nari mfite ibyo nirukamwo bijyanye n'ubuvuzi bwiwe. Mimi nilikuwa na shughulika na matibabu yake. Ariko ubwo nagendaga nasigari ku mavi kagaruka ngasanga akiri ku mavi. Lakini nilipoenda nilikuwa namwacha akiwa kwa magoti, narudi namkuta akiwa kwa magoti. Hii akenera kuja ahantu yarambwiraga. Akitaka kwenda mahali alikuwa ananiambia. Kamubwira ngo nta kibazo genda. Namwambia kuna shida nenda. Titujanye ariko turi kumwe. Hatuendi pamoja lakini tuko pamoja. Rero kuba yarabasha guhagarara agasengera Kalebu. Kwa hiyo kwa kusimama na kumuombea Caleb. Ndabizi ko aya mezi 7 twari kumwe bwari bw'amasengesho yiwe. Najua miezi hii 7 tulikuwa naye ilikuwa ni kwa maombi yake. Kandi Imana hari icyo izakora. Tena kuna kile Mungu atatenda. Murakoze cyane. Asante sana. Imana ishimwe. Tumaze iminsi dutandukana n'inshuti n'abavandimwe, imitima yacu igahora mu gahinda, dore twabuze abo twakundaga, duhora twibuka uko twakoranye umurimo, bigatera imitima yacu guhora twibaza amaherezo yabyo. Nubwo twebwe tugihumeka umwuka w'abazima, hariho bagenzi bacu batakiriho none, bamwe muri bo bazizi inkota z'akarengane, abandi nabo bazizi indwara zitandukanye, abandi bararyamye barasinzira, abo bose bararuhutse muri paradizo. Zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo, n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana, badusigiye urwibutso rukomeye, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo, badusigiye urwibutso rukomeye, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo. Umagare ibihumbi waduteguriye, iryo wangeneye mwami ndarindiriye, uyu mubiri uruhanya numara kubora, ndareba umwami wanjye ndetse nabo twatandukanye, nzagira ibyishimo bitavugwa, umutima wanjye uzamarwa urukumbuzi. Zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo, n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana, badusigiye urwibutso rukomeye, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo, badusigiye urwibutso
ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo badusigiye urwibutso rukomeye ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo tuzibagirwa imirimo yabo. Tumaze iminsi dutandukana n'inshuti n'abavandimwe, imitima yacu igahora mu gahinda, dore twabuze abo twakundaga, duhora twibuka uko twakoranye umurimo, bigatera imitima yacu guhora twibaza amaherezo yabyo. nubwo twebwe tugihumeka umwuka w'abazima, hariho bagenzi bacu batakiriho none, bamwe muri bo bazizi inkota z'akarengane, abandi nabo bazizi indwara zitandukanye, abandi bararyamye barasinzira, abo bose bararuhutse muri paradizo. Zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo, n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana, badusigiye urwibutso rukomeye, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo, badusigiye urwibutso rukomeye, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo. Umagare ibihumbi waduteguriye, iryo wangeneye mwami ndaririndiriye, uyu mubiri uruhanya numara kubora, ndareba umwami wanjye ndetse nabo twatandukanye, nzagira ibyishimo bitavugwa, umutima wanjye uzamarwa urukumbuzi. Zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo, n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana, badusigiye urwibutso rukomeye, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo, badusigiye urwibutso rukomeye, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo. Zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo, n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana, badusigiye urwibutso rukomeye.
ntabwo ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo badusigiye badusigiye urwibutso rukomeye ntabwo tumaze iminsi dutandukana n'inshuti n'abavandimwe imitima yacu igahora mu gahinda dore twabuze abo twakundaga duhora twibuka uko twakoranye umurimo bigatera imitima yacu guhora twibaza amaherezo yabyo nubwo twebwe tugihumeka umwuka w'abazima hariho bagenzi bacu batakiriho none bamwe muri bo bazizi inkota z'akarengane abandi nabo bazizi indwara zitandukanye abandi bararyamye barasinzira abo bose bararuhutse muri paradizo zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana badusigiye urwibutso rukomeye ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo badusigiye urwibutso rukomeye ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo umagare ibihumbi waduteguriye iryo wangeneye mwami ndaririndiriye uyu mubiri uruhanya numara kubora ndareba umwami wanjye ndetse nabo twatandukanye nzagira ibyishimo bitavugwa umutima wanjye uzamarwa urukumbuzi zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana badusigiye urwibutso rukomeye ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo badusigiye urwibutso rukomeye ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana badusigiye urwibutso rukomeye ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo badusigiye urwibutso rukomeye ntabwo tuzi
bigatera imitima yacu guhora twibaza amaherezo yabyo. nubwo twebwe tugihumeka umwuka w'abazima, hariho bagenzi bacu batakiriho none. Bamwe muri bo bazizi inkota z'akarengane, abandi nabo bazizi indwara zitandukanye. Abandi bararyamye barasinzira, abo bose bararuhutse muri paradizo. Zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo, n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana, badusigiye urwibutso rukomeye. Ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo, badusigiye urwibutso rukomeye. Ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo. Umagare ibihumbi waduteguriye, iryo wangeneye mwami ndaririndiriye. Uyu mubiri uruhanya numara kubora, nzareba umwami wanjye ndetse nabo twatandukanye. Nzagira ibyishimo bitavugwa, umutima wanjye uzamarwa urukumbuzi. Zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo, n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana, badusigiye urwibutso rukomeye. Ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo, badusigiye urwibutso rukomeye. ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo. Zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo, n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana, badusigiye urwibutso rukomeye. ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo, badusigiye urwibutso rukomeye. ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo.
bigatera imitima yacu guhora twibaza amaherezo yabyo. nubwo twebwe tugihumeka umwuka w'abazima, hariho bagenzi bacu batakiriho none. Bamwe muri bo bazizi inkota z'akarengane, abandi nabo bazizi indwara zitandukanye. Abandi bararyamye barasinzira, abo bose bararuhutse muri paradizo. Zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo, n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana. Badusigiye urwibutso rukomeye, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo. Badusigiye urwibutso rukomeye, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo. Umagare ibihumbi waduteguriye, iryo wangeneye mwami ndaririndiriye. Uyu mubiri uruhanya numara kubora, nzareba umwami wanjye ndetse nawe twatandukanye. Nzagira ibyishimo bitavugwa, umutima wanjye uzamarwa urukumbuzi. Zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo, n'abibuka inshuti z'umusaraba zagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana. Badusigiye urwibutso rukomeye, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo. badusigiye urwibutso rukomeye, ntabwo tuzibagirwa imirimo yabo. Zababona abakozi b'Imana bitangaga cyane ku murimo wayo, n'abibuka inshuti